twebwe ntabwo dufata ahantu ahubwo baradutera tukabasubirana inyuma noneho aho tubagejeje tukarinda abo tuhasanze kwigarurira hariya bishobora kuba impamvu nakita za defense yo kwirinda ibitero by'ahazaza bya FARDC kuko ibihe tuganamo abantu babika aya magambo ndi kubabwira turagana mu bintu bibiri ariko niyo zaba zidahari muri ibi bihe M23 izafata ahantu henshi biragoye muri ibi bihe kuzabona FARDC ivuga ko yagabye ibitero kuri M23 ari ibishatse cyangwa se M23 ko yabagabyeho ibitero ariyo ibishaka ariko buri kimwe cyose cyaba kiba kigomba kugira ibisobanuro yavuze ko abantu bibukavu n'abantu bigoma batabibagiwe sibyo uze kumuriza ibyo bintu avuze ko batabibagiwe agira atya avuga ati ntabwo twabibagiwe kandi igihe ni iki avuga ibyo bidateye kabiri agera i Paris Macron abavuze ibyo gufungura ikibuga cy'indege na Tshisekedi hari nawe wabishyigikiye M23 irabyanga ibitera umupira ubyohereza i Doha Patrick Moya yatangaje ati turi Doha yego kugira ngo dusenye M23 wa burundu bihe by'imitego kandi by'ibihe biri kurusho ariyo mpamvu nge ndi kubibonamo ibihe by'amasaso igihe cyose aza kuba fopa i Doha ntibumvikane ntibasinye turabona amasaso akomeye cyane urebe ibindi bihe byose gusinya byagiye byanga ngo ajye hakurikira iki bimwe mu byuho bihari nimba ushobora kubona igisirikare ukabona abasirikare bo kuri ranka ya generali bangahe barafunzwe mu gihe kitageze ku kwezi kandi ukabona umuntu yarakomeye umuntu yarashinzwe zone ya 3 irimo Kivu irimo Kisangani irimo Chopo ubwo ndavuga Masunzu Pacifique oya ababirigi bari ntabwo bari kuri front line bo bari hirya bari gutoza niho guha amahugurwa yego abasirikare FARDC izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunze bacu turabasuhuje umurere mu mpande zose z'isi abakurikirana Gasaro News ndetse n'abakurikirana Yves Nkwemuruge niba atarahindura cana ntabwo irahinduka rwose hari igihe umuntu afite amacano menshi akaba turi gukorera ku yo ntazi andi mfite ntabwo ari mu mazina yanjye ego tuvugiye yego tugiye kubagezaho amakuru ndetse nzi neza ko menshi mukunda ibitekerezo bya Yves kuko numusesenguzi mwiza ngiye nkuko mbyemera kandi ushoboye ndetse navuga yuko umunsi kundi muramukurikirana nanjye ndumukurikira ariko kabisa ni gutya ndagushimiye ngo ayikaze kuri zicano zombi gushimiye kumpa ikazi wanyu hano mu rugo ho ndahahora yego banza naherukaga iwanyu mutaragira ibyago ngo Gasaro TV iveho aha n'ubwa mbere mpageze kandi ubanza bwa mbere n'undi ngaragara kuri YouTube hari kuri channel yawe muri Covid ego uri kumwe na ba Mutambo Juliet na ba Claire Mbazende back muri za 2020 nko mu kwa karindwi 2021 ntabwo nahaga muri Kigali yego rimwe nababaga za Rusizi ari nka 2020 gutyo mu mpera yego aho inoti mu kwa karindwi cyangwa kwa munani ubwo rero urakoze kongera konsura yego tujye kujya mu makuru rero amakuru atandukanye nagiye mbona hari amakuru menshi ariko se turahera aho ushaka wese nta kibazo rwose cyangwa se duhere wowe aho wiyumvamo cyane njye hose mpiyumvamo nese ko nta kindi nkora ngewe ubuzima bwanjye nibi nibyo nkora nibyo nsoma nibyo ntakubeshyere kuvuga ngo nibyo kintu cyonyine nzi niko navuga yego meze nka Museveni buriya ngo nta kindi kinazo uretse kuba perezida anjye nta kintu munsi bazavuga ngo ntabwo nkemereye ko umunyamakuru cyangwa se gukora isesengura nshobora kuzasubira guhinga kuko nibyo nari nzi imbere y'ibi yego
nta kibazo, reka mbere ahantu bita Rwitsankuku wahabonye, aho nabonye ko ngo hari intwaro zirasa hitwa Karingi, bigatuma abanyamurenge bahungabana, ngari nayo mpamvu biri mu byatumye hafatwa cyangwa se M23 ihigarurira. Yego, buriya rero ku rugamba cyangwa se mu ntambara, rimwe na rimwe ibintu bivugwa n'ibihari bishobora kugirana isano cyangwa ntibiyigirane isano. Ariko igikorwa cyabaye kikaba igisobanuro cy'ibyavuzwe, cyangwa se ibyavuzwe bikaba igisobanuro cy'ibigiye gukorwa. yego, M23 uriya hari umugabo nakundaga wayivugiraga mbere witwaga Oscar. Barinda Yego, Barinda agakivugira. ahereye ubwo Oscar aho yani Canisius. Nagize ngo binshaze niwe yaravuye Canisius. Yakundaga kuvuga ngo twebwe ntabwo dufata ahantu, ahubwo baradutera tukabasubirana inyuma, noneho aho tubagejeje tukarinda abo tuhasanze. Biragoye muri ibi bihe kuzabona FARDC ivuga ko yagabye ibitero kuri M23 ari ibishatse, cyangwa se M23 ko yabagabyeho ibitero ariyo ibishaka. Ariko buri kimwe cyose cyaba kiba kigomba kugira ibisobanuro. Yego, njye nshobora kwemeza ko, nshobora kuvuga ko M23 kuba yahigaruriye, urebye ngo nihe biri muri strategy zibiza gukurikira. yego, Ku rwego kwigarurira hariya bishobora kuba impamvu nakita za defense yo kwirinda ibitero by'ahazaza bya FARDC, kuko ibihe tuganamo abantu babikaye amagambo ndi kubabwira, turagana mu bintu bibiri bishobora kuvamo gutuza kw'igihe runaka kw'intambara, cyangwa intambara ikomeye mu buryo bwegera iyo twabonye mu kwa mbere. Rero M23 ikaba igerageza kugenda noneho yo ivuga ngo ke nitubona motifu turavanamo ahantu ahubwo hateye danger, kurenza kuvuga ngo aha hantu hari intwaro ziremereye, niyo mpamvu tuhafashe. Na ibyo byaba birimo kuvanamo ya danger, byaba birimo kwirinda, byaba birimo no gutekereza cyane ku bihe biri kuza. Ariko niyo zaba zidahari muri ibi bihe M23 izafata ahantu henshi, ugahita wibaza ngo nzibiraho bahafashe kubera iki. Hari nyine ahantu hari strategique bazajya bagerageza kuhafata, cyane cyane FARDC yo nikora ikosa ryo kubabanza, aho bashoboye bazajya bahita bahafata. Kuko nk'amaginga ya hari amakuru avuga ko Tshisekedi imbere yo kuva mu gihugu yakoresheje inama ku itariki 18 ubwo z'ukwezi gushize 18 ku itariki 28 not 18 z'ukwa 10. Yego, itariki 28 akoresha inama yari irimo abantu bakomeye barimo na Jire, uyu mugaba w'ingabo. Yego, ababwira ko bagomba gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero bikomeye kuri M23, cyane cyane bishobora gusiba inzira zitume M23 yigarurira ibindi bice. Ubwo bafite uyu munsi n'ubwa Kisangani, Uvira na Shopo. Iyo bimeze gutyo rero na M23 iziki igiye kugabwa ibyo bitero, ntabwo ibyo bitero biba ari biyizibira gukomeza gusa kwa avance, bishobora kuvamo n'ibitero bisenya ingufu yari ifite. Kandi twibutse ibintu Tshisekedi yavuze mu mpera z'ukwezi kwa mbere, birasa nkaho uyu musari bwari kwerekana ibimenyetso ko ari bwo abishaka. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, nyuma y'iminsi 4 gusa Goma ifashwe, yagize adresse à la nation ya mbere y'icyo gihe, asezeranya abanyekongo ko hazabaho gusubirana inyuma umutwe wa AFC M23 mu buryo bukomeye cyane, bakayambura ahantu hose ifite. Nyuma y'amezi biratangaje ibyo bintu, Patrick Moya yaravuze ngo turakomerewe ku rugamba rw'amasasu, ariko tuzisubiza aha hantu byanyura mu ntambara ya diplomasi, byanyura no mu nzira y'amasasu. Maginga ya noneho ubu amezi agiye gushira ari 10, turebe ngo hari iki. Tshisekedi imbere yo kujya muri ya nama yo mu Bufaransa iheruka, yarebaga ibihugu by'akarere, ariko cyane cyane Kongo, yiswe y'ubugira neza ndetse n'iterambere. Tshisekedi yasize yari mu kwibuka umubishop w'ibukavu wapfuye n'umushi
wapfuye mu 1996 dufata nk'ibihe by'intangiriro y'intambara ya mbere ya Kongo. Yavuze ko abantu b'i Bukavu n'abantu b'i Goma batabibagiwe. Sibyo uze kumuriza ibyo bintu. Avuze ko batabibagiwe, agira atya avuga ati ntabwo twabibagiwe kandi igihe ni iki. Avuga ibyo bidateye kabiri, agera i Paris. Macron abavuze ibyo gufungura ikibuga cy'indege na Tshisekedi ahari nawe wabishyigikiye. M23 irabyanga, ibitera umupira ubyohereza i Doha. Patrick Moya yatangaje ati turi Doha yego kugira ngo dusenye M23 wa burundu. Nukuvuga ngo icya kintu Tshisekedi yise riposte vigoureuse et coordonnée mu kwezi kwa mbere ku itariki 31 muri 2025. Urabona ko mu buryo bw'igisirikare no mu buryo bwa diplomasi nibwo kiri kugeragezwa. Rero iyo situation imeze gutya, M23 ishobora nayo kuba yabikora ikavansa aho hantu ikahafata ku mpamvu zo kuvuga ngo birashoboka cyane ko hava ibitero. Ishobora no kubikora kuko bayirasheho, ariko noneho ikabigenera igisobanuro kiri suitable. Muri make ngiye aho nirinze kuza gusesengura imvugo, ahubwo nsesengura ishingiro ry'ibikorwa bihari. Kuko turi kubona ibihe biganisha ku ntambara, igihe cyose i Doha haza kuva ibintu bidatanga karuma, mbyite penikira. Kuko intambara ya Kongo ntabwo ndabona ibimenyetso byo kuyirangiza burundu, byo ntabwo biraboneka. Cyo koza ibimenyetso byo kuba hazamo akantu ko kwiturisha gake byo birahari. Buryo uko abantu bagenda basinya baganira biba biganisha kako ka karuma twakabona. Kandi dusigaranye imike cyane gasa. Uyu munsi turi ku itariki 6 niba ntibeshye. Yego. Ku itariki 6 nukuvuga ngo dusigaranye iminsi 7 n'icyumweru. Ku wa kane utaha ku itariki 13 nta gihindutse biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bagomba kuba bari kumwe na Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye. Sibyo? Kugira ngo basinye, kugira mve ko igihe cyashize M23 igomba kuba imaze gusinyana na Kinshasa. Ntabwo Perezida Kagame na Tshisekedi bazajya muri Amerika M23 itarasinyana na Kinshasa. Kugira ngo ukuntu nta gihe gihari M23 imaze gusinyana na Kinshasa, Tshisekedi agomba kwicarana na cabinet ikemeza ibyo M23 yasinyanye na Kinshasa. Cabinet yamara kwicara, inteko ishinga amategeko ikabiratifying kugira ngo azajye hari afite ibintu uvuga ngo byemerwa n'abanyekongo bose. Icyo gihe rero ni gito cyane, niyo mpamvu kiri mu tumanevure twinshi. Manevure zishobora gutuma uko gusinya kutabaho, zigomba kuba of course ari biturika, cyangwa manevure zituma nuko gusinya ni kubaho. Buri ruhande rurebwa n'ibi ngibi bizaba rugomba kuba rufite ibirurengera. Ni ibihe by'imitego kandi by'ibihe biri kurusho, ariyo mpamvu nge ndi kubibonamo ibihe by'amasaso. Igihe cyose aza kuba fopa i Doha ntibumvikane ntibasinye, turabona amasaso akomeye cyane. Urebe ibindi bihe byose gusinya byagiye byanga ngo hajye hakurikira iki. Urebe ngo mu kwezi kwa kabiri nge nkunda kwita nyine kuri ibyo bihe timeline. Uyu munsi ni ryari habaye iki, cyakurikiwe n'iki, areba ama coincidence. Uri muri babandi batekereza ko hashobora kuzafatwa nyuma aho uduce twinshi? Nge ntabwo nkunda kwemeza gutyo ngo gufatwa mbara kurwana, ko amezi 8 yego mu ntambara zimeze gutya haba hahindutse ibintu byinshi. Mu bintu byinshi biba bishobora guhinduka muri ayo mezi nk'umunani, Kongo uyu munsi yazanye abacanshuro bashya ba Blackwater, bitandukanye na kwa kundi cyagihe hari abo muri Romania na Bulgaria. Kandi ubwo abo bazi failure abandi bagize habaye iki kugira batsindwe. Uburundi bwongereye abasirikare, uyu munsi havugwa abasirikare b'u Burundi bagera ku 14,000. Yego. Hariya. Kongo yaguze intwaro nyinshi zirimo izo yaha, uyu munsi bafite n'ababirigi by the way bari kubafasha kuba training. Hari ababirigi benshi muri Kongo. Yego. Ari ingabo z'ababirigi. Baragarutse kuva mu kwezi kwa 4. Hari ibyo y'Amerika bagaruka, ariko byavuzwe ko ngo batashye. Ubu tunavugana nta n'ibyumweru 2 bishize haje indege y'ababirigi izanye intwaro, indege y'ababirigi ya gisirikare inaci Bujumbura ikomereza i Lubumbashi. Ntabwo okay, ntago ari babandi ba mbere. Ababirigi barahari bari gufasha Kongo, barahari. Noneho niba hari abo bashobora gufasha mu buryo bw'imyitozo, Kongo yamobilije abasirikare benshi, yongereye abasirikare cyane.
mu ntangiriro nyuma y'ifatwa rya Goma Kongo yashakaga kongera abasirikare hafi 520 kuko Jean Pierre Bemba yavugaga ko buri ntara ikenewemo abasirikare 20,000 20,000 mu ntara 26 n'abasirikare barenga 500 nibwira ko umubare batarawubona ariko stili bafite abasirikare benshi bagiye hariya bongera intwaro ngira ngo abantu bagiye babona imibare bongera icyo nakita ubufatanye mu bya gisirikare n'ibindi bihugu muzacunga ingendo za Gikabombo Mantiamfita mu bihugu nka Afrika y'Epfo mu bihugu nka Brazil mu bihugu nka Chad n'ahandi murebe ingendo za Tshisekedi mu bihugu nka Kazakhstan n'ahandi none murebe n'izo ntambara zindi za diplomasi wongereho n'ubu bufasha MONUSCO biri kubaha igituma ntari gukoresha ngo nukuhafata na M23 yarakuze M23 baze kuva mu kwa mbere kugera none imaze kwigwiza abasirikare batari munsi y'ibihumbi 20 yego muri abo batari munsi y'ibihumbi 20 harimo abarenga ibihumbi 7,700 ngaye bahoze muri FARDC hakabamo n'abandi iyo yitrainingiye ubwayo impande zombi zariyubatse yego wabara uko kwiyubaka mu buryo bw'ibikoresho no mu buryo bw'abarwanyi nge ntabwo ndi wa muntu hituza ngo mvuge 100% ngo harita hafatwa kuko nubu hari aho batarafata kandi utavuga ngo ni impuhwe babagiriye ariko iyi ntambara ikomeye gutyo haba hari ibyago byinshi n'ubundi byo kuba hafatwa n'ubwo bitari automatique kuko uyu munsi muri FARDC style turacyabonamo ibyuho tutabona muri M23 ibyo wenda wabivuga gutyo byo yabishingiraho bimwe mu byuho bihari nimba ushobora kubona igisirikare ukabona abasirikare bo kuri ranka ya generali bangahe barafunzwe mu gihe kitageze ku kwezi kandi ukabona umuntu yarakomeye umuntu yarashinzwe zone ya 3 irimo Kivu irimo Kisangani irimo Chopo ubwo ndavuga Masunzu Pacifique ukabona umuntu nka Chiwewe wabaye umujepe mukuru wabaye umugaba w'ingabo arafunzwe ukabona abantu nka Baciko Shitambwe nawe arafunzwe none uko no mu banyapolitike amashyaka nka 12 aya yose aherutse kwibumbira muri Sovola RDC arasheshwe ukabona abantu nyine ibintu bimeze gutyo mugani w'ababajene bo muri football ngo harimo sambaratika burya bari ibibazo biba bishobora gutuma no ku rugamba ibintu bitagenda neza ariko ntabwo ari 100%. Ibyiringiro byabo hari gihe biba bifite n'abahandi biri kandi M23 nubwo yerekanye gukomera uko buriya intandi bafite banini hari igihe iba yanagorana ntibyorohe bashobora kugira uduce bafata ariko wenda bakabagera ahantu bitagenda neza 100%. Ngiye cyo navuga ikigaragara gisomeka nuko intambara izaba ariko uko izagenda byo kubipredictinga none aha ntabwo mbi. Ni ukuvuga uyu munsi rero abo bita mu 23 n'undi bahora no mu Birigi. Oya ababirigi bari ntabwo bari kuri front line. Bo bari hirya bari gutoza. Ni nko guha amahugurwa. Yego. Abasirikare. Abasirikare FARDC. Yego. Na ako wazarendo barimo. Wazarendo babuzwe n'iki kubomose. Erega igisirikare kimeze nka kure kidafite imbaraga uziko buriya kuri tere wazarendo irusha imbaraga wavuga ngo intambara yo kubutaka. Yego. Wazarendo ifite imbaraga kurusha FARDC. Icyo ndacyemera. Aha FARDC ishobora kugira ikintu irusha wazarendo ni mu ntambara yo mu kirere wenda bamwe kuko bafite ubumenyi bari bukubwire bati iyi drone ikenera manete imeze gutya kuyitwara bigenda gutya itumbagira ikizi kilometero bisaba ko utayirenza altitude imeze gutya ibyo bishobora gusaba ubumenyi bamwe mu bantu muri wazarendo badafite ariko ko wazarendo ikorana na FARDC nyango wabonye ko Tshisekedi ejo ndi mwibaruwa yanditse baruwi yasoje ashimira abawazarendo cyane ntabwo byabura ko bavugana nimba bari gupanga prayo rugamba kandi wazarendo irwana umubiri akavuga ati ndi gupanga ipura ntabwo wazarendo yaburamo ntibishoboka yego iyapanga nyina apangira abantu bose abwira bakamandaza ati uzaba ufite abana ntabwo wazarendo yabura rero kandi iri mu bo bakorana yego hanyuma se uyu munsi ko usanga abantu bavuga bati ibyo ngibyo byo kuvanga ababirigi bari muri Kongo Blacota ati nibikabyo ntabahari ati se baba bahari ba 23 kabita bashyira mu itangazo icyo kintu akivuze mpita nkomozaho n'ikibazo ati ko tubona bavugamo Burundi ati kucyo bacanshuro cyangwa ababirigi batabavuga abacanshuro M23 yarabavuze kuki itavuga ababirigi ntabwo bari ku rugamba bari hirya ariko ikindi haba harimo ikintu kimeze nko kwirinda erega abantu tujya tugwa mu mutego wo gusuzugura ibihugu yego ububirigi ni agahugu gato nk'u Rwanda
wajya kukareba rero mu mubyimba kagasuzugura gutyo yaba yirengagije ububirigi icyo buri cyo. Nimba ububirigi bwaragize ubushobozi bwo gufata umuntu ufite ubwenegihugu bw'ububirigi bukamugeza ku butegetsi muri Kongo bufatanyije n'ibihugu bya Afurika, abakuru b'ibihugu barimo uwayoboraga Kenya witwa Kenyatta, abarimo Sisi wa Misiri, abarimo Ramaphosa n'abandi bagize uruhare mu gutuma Tshisekedi agera ku butegetsi. Ariko ntibyari gushoboka atarimo apui y'ububirigi. Yego. Bamwe mu bantu bari muri M23 none bafatanyije n'ububirigi gushyiraho Tshisekedi. Corneille Nangaa ubwo niwe ndi gutunga gatoki to the other side Kabila ugaragaza ko M23 bumva ibintu kimwe. Ariko Nangaa kongera ati nijyo yashyizeho shitani nanjye zayikuraho. Icyo nashakaga kukubwira rero niba iyo shitani iri ku ruhande rwa Tshisekedi. Nangaa wafatanyije n'ababirigi n'abandi kuko Tshisekedi yashyizwe n'abantu benshi cyangwa ibihugu byinshi kumushyiraho. Hari n'uburyo abagomba kugira ukwitwararika mu buryo akorana n'ababirigi no mu byo abavugaho. Ububirigi Kongo ni indagizo y'ububirigi kandi bihashize imyaka myinshi kuva mu 1884. Kongo ni indagizo yari ya mwami Leopold w'ababirigi nyuma y'ububirigi n'uyu munsi sinjya nemera ko ababirigi bayihaye ubwigenge bibavuga byo muri za 60. Aho hantu hashobora kuzamo kwigengesera kugabanya duel n'ababirigi nimba bifite imigambi minini kugira ejo batazakubangamira cyane. Kuki Kongo M23 yikoma Uburundi kurenza abandi abari bo bose hariya mu ntambara factor ya proximity irakora cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.